prvi par koraka ti onako uzimati malo za prste, ono, kao, joj, pa možda nisam trebao, dok ti već dođeš do pola, već si dobio tog proplanka, već te je malo ugrijalo, već ti je ta dosta, ono, pašati sa prstićima, i ti si sad na toj livadi u principu doma. Jel ne razmišljaš o tome zašto si ti sad tu bos, nego si ti tu i jednostavno ti je lijepo. Mislim, te Mojmirove analogije, majko Isusa. Evo se, pričaj. Volim pričati. Volim, Zaukova čirito pise, ja nikome ne vjerujem više. Vukovare, hrvatski simbole, tebe više Hrvati ne vole. Stranca za ta manjina radi, da se pravo katoliku gadi. Opet se na Rusolji iz krajine uvjeruj naše domovine. Aj, komunisti i to odobraju, da Hrvate uopće ne pitaju. Jovanovih ministarstvo slijepe, zbog katovih obave zopete. Opet će nam uvesti lisu i tako nam zaradi sidi. Kad će se munti sa latinicom, ja ću iti u poslje sadikom. Ej, mi svoju bistrovi opraštanju, a to se mi koristi znaju.